ke te walatala he pōnei, ma tulu hefo e tau numela koviti. Oki e ke pule motu mai I whakamua ko poni kapanga. Whalawhalahi atu ko aukolo sana so ne holohani he te tūru to walatala tutupu I lata I me whewhenei. Whakamua kua kisia ke he whahitapu ka moale ko kamata e tau numela tangata ne pikisia ke hanga ngā ko visi hong fumahiva ke matulu hifo moe kua liu tuai ke nofo ki lalo hifo he tahai seo. Tumauanga ia ni e tau hatikianga mai he whahenga o malolo sino moe whakatufono ke he tau tangata he motu ke leveki moe puipui e tau malolo sino moe he ngā ko visi hong fumahiva. Hanai a whalu he tau walatala ia. Toko li me tangata whau ne ko pikisia he ngā ko visi hong fumahiva mai he tau whakailoanga ne ko maua mai I niafi. Ko malikisi ha ke tau ni mela tangata he motu ne maua he ngā mai he toko hong fluma ono ke he ua fluma taha he ngā honei. Nā kai whai mai alo toru ne maua he ngā ko malolo. Mai he mahina hamasi he tau ko mole ko maua I Niue toko fitu siau mai toru ngā fumahiva e tangata ne pikisia he ngā. Mai he numela nei toko fitu siau me hong fluma valu alo toru ko malolo tuai mai na kai pikisia mai he ngā. Tu maua ngai ni e tau hata ki anga mai he whahi malolo sino mai whakatufono ke he tau tangata ke leveki mai puipui e tau malolo sino mai he ngā ko visi. Ka ngā mai longa ke he whalua tau whakakisianga he ngā ko visi, tau se taha sivi ngā rapid antigen test, mai mātutaki atu ke he whahi puipui ngā he whahi ngā hua malolo sino, ka kisia mai sivianga nei, ko pikisia ke ngā. Koe whahetapu kua mole, ne ofongia e tau tangata he motu ko Nisilani, mo e atu Pasifika ke he whakailoanga he palimia ha Nisilani ko lilifu ko Jacinda Ardern, ko whakausi mutuhia ha na a koto whaanga koe palimia ha New Zealand. Hanei e walatala nei, whakaonga I e tau ata ne tapakia he tau uawhi mai hongfumawaru ne hoko mai ia ki Niue. Pehe palimia ko Jacinda Ardern ko longona ia ko lata tonu tuai ke tu hifo ia mai he koto whaanga mai hana manako ke whai mngaho ke lata mai hana mga whawa. Tokalonga tau tangata kua ofo. Ha ko Jacinda Ardern taha palimia tala haua ha New Zealand. Tō longa tō tangata Niue ne whakaingoa ia koe tama whiwhine ha Niue. Ha koe hana tau mamatua ko Ross mo Laurel Ardern ne whai mngaho no nofo ia laua ki Niue. Ko whakakise tau manatu whakaue lahi he palimia lilifu o Dalton Tangilangi ke he palimia ko Jacinda Ardern. Ke hana takitakianga mawhala ke he motu ko New Zealand. Kai mua atu ke whakaue ke tau langa mataila lahi ko fuaki mai he whakatufona New Zealand ke he tau ni ngā hua ia koe palimia. Ko iloa ai ke whahi tapu nei, ko whiwhili ai he matakau lapa, ha New Zealand e iki pule ko Chris Hipkins, ke eke mo palimia fōu ha New Zealand, mo iki pule ko Kamau Sepuloni, ko whiwhine Pasifika whakamua, ke tū ke koto whaanga ko hangai palimia ha New Zealand. Iloa fōki ke he tau e kua male ke he palimia ko Jacinda Ardern, ko hana matutaani ko Ross Ardern, mo ua fōki ia ke he tatalu cancer. Ko Ross Ardern ko takitaki leo ha Niue ke tau kua male, mo liu mai fōki ia ko e hukui komisina ha New Zealand ki Niue. Pehe mai e ke pule motu lilifu o Love Tau Veve Jacobson, ko e tahania nei he tau palimia kua kisia mōlia lilifu ke hana a tau puhala takitaki. Pehea Jacobson kisia maali e nākai fulukovi he palimia ko Ardern ke he koto whaanga. Ko tūhifua ia kai fuakianga e seana ke he whalu ke foli ke tuanga koe palimia. Ko ia koe whiwhini fuata kai motua hana tau puhalanga hua. Whakatūmua ia e tau tangata mui mailonga lahi ia e tau whakawhituyanga mawhala he tau tangata osi. Pihia he tala hau he lilifu ko Jacobson. Ko e taha ke pule motu lilifu ko poni ka panga ko okeokea ia ke he pungipungi whaiu mo he whahitapu ka mole ke he hana alotokaina I toapa uho motu. Ko lilifu ko poni ka panga ko ia foki ko e akwako ke Kalesia Apostolic ha Niue. Whitung fulmaono e tau tau he moui hana si hane e wholo e tau walatala nei. One tau inga hua ia ko e ke pule motu. Kamata he tau taha hiwa fumaturu ke hoko tu e ke taha hiwa. Ko ia foki ko e takitaki he mata kaupuringa hua he whakatufono Niue, ma he mahena inuari tau uawhi mahiwa, ke hoko atu ke mahena iula I tau uawhi hongfumawha. Mai longa PCN News ko whai mga aho he tau kwa mole, he loa ai ko e tatalua ia ke he ngangao cancer. Ne whakahoko whakalilifuanga whakahiku mai hana tau toi mga aho ke whaitunga apostolic I alufte ke lau
he mga ho whiawhi. Ko tātou hana sino ke maanga ko tuapa ke he tanuanga kai kua tō kaunaka e tau whakahaloanga whamahani ke he tau whakalilifuanga ma tau e ke pule ka au kioki mai he mui nei. Ko nā kai whai leo ke he tanuanga ke tau se e whakapā he tau whana tunga whamahani. Ne whatuwhatu ai he taha e ako mo e taha mai he mga whaua e masini mo e whuakiange ke palemia ke whuakiange ke he toko ua he lilifu ko ka panga. Ki sia e mai nā he palemia ke mena nei mo e ole whakamele moale aia ke he mga whaua. Mai mole whakalahi au mai ngoai whakawhono hako pihia e na kai mai longaanga he tau whisanga hua e lilifu he tangata nei mole whakalahi atau he mga whaua o ke ngoai ni e tau seanga ka hako alati e ia ke maua e ia e tau seanga lilifu tunga ni whamahani ke lau tolu ke makatafa ki lato he whanu ke puli he niwe mai am tolu tiktaki ka wana kai mai longa ki hia kong me moari whakalahi atua Nā kai nofo te ki leo ko Timothy Wilson ke he motu he whaetapu ka moale ka liumai a ia ke he motu ke he ahawhlaile ko huhu atu a PCN News ko he hane nā kai tausia e tau whakapāwhana. Pehe mai e te ki leo ko whai kumikumianga ke he mena ni tupu ka nā kai mai longa he whahenga hua leo e tuanga he lilifu ko poni ka panga ko e taha he tau e ke pule he mga hala ko mole. Si nā kai whahenga hua whakatuwhono ko whakailoa atu ke he whahenga hua leo ke mai longa e lau tulu. Tuku atu e tau ui whakalofa ke he ana toko ua ko lili halaua tau whanau to moko puno me mga whaua katoa. Ko e māma he ahui ni awhi, kua whakailoa ai ke he taha whakaholoanga mo e tau tiki mo i ki pule he whahenga hua customs e whakangahua he automated system for customs data, ko e asikuda. Ko e tau whakaholoanga kua whaimangaho ke ngahua ki ai e whahenga hua customs ha Niue, he talhau mai he tiki ko e tau whakatokaanga nei ko Chamberlain Pita. Kua whakatūtala BCN News mo e takitaki he whakaholoanga Sikuda ko Chamberlain Peter i Neafi mo e whakamama mai e ia e kakano mo e mahuinga he whakaholoanga fōu nei. E whakaholoanga fōu e whakaholoanga nei ke lata ia mo Niue, ka e nakai fōu ke lata ia mo e Pasifika, pia fōu ke lauloingi ni kua whitai whakaonga i e whakaholoanga nei ko e Asikota. Ko e whakaholoanga nei, whangahoi lalo hefo puhala ia he tahe tau maweheanga he whakatawhono ke lata ia mo e tau uta he tau aloa, koe trade agreement, he pesa plus, si koe ke puhala ke whakamuka i e tau puhala uta mai tamai he tau koloa, si koe asikuta e fōu, ko ke hokui aki e puhala ni whamahani ke tau se e tau tohi whakamuka aloa, mo e whailoa aloa ke he whaingo custom, ke mai ke iloa e tau tuku hau e tau tungi tunga e whai mai hau. Koe kamata rea ha tau tūru, kamata inga huanei ke he tau ka mori mai na Februari, hai e whakakwanga ke lata e mta tanga hua si mai ke fuki ke hokuma ke mga haunei ko whakahua katatoa tui, kamata ia molo tūru ne tamai e tau tuhi he tau koloa whakahu me whakatanga, kolo tūru e koto e sini, tamai koloa si hako mai ke mahaunei ke puhala e ke tau tūru mai kolo tūru ne whakapuke tau pepa ke meke ke tau pepa hako te koloa ke fuake atu ke whaingoa custom. Kua lata ke mai long he tau pisinisi tamai mo e whakafua koloa ke tau mutuke he tau hikianga fōu nei, tō nā kai whakaonga ke tau puhala whakamua, ka mata ke he whakatonga e kua mole mo e whakalele he whahi tau pue kua mole, kua tuku atuni e tau hokotaki koloa ke he puhala te ke nolo fōu nei. Tunga ka pe ka eke ke whakangahua ke automated whakapālangi po ke whaonga he tau puhala whakateka nolo, kua whaonga ni he puhala whakateka nolo ni. Ai koe mena hia ne ko whata e tuhi whakawhanoi mo i loa tui e he matolo tau rutunu e tau si tau tuhi hokoteka oloa, tō nakai whakata e whaonga he puhala he mga hakamori, ka whaonga ni he puhala fōu nei, ke lata i mo e fuakei mo ke tuku e halatoru a tau pepa hokoteka oloa, puhala i he whaonga i he interneti,
he whaonga he tau te kanolo, he tau repe topo, whakahua I mea he interneti mea, si ke meke mea ke hoko ke whaingoka stamu, si hai e tau ke ke maha whamua, maha nei, whaonga te puhara he interneti, se koe hangahanga mitaki he mnani ke lata I me he tōru, tau tangata tamai koloa, mai ke koe ke tause e tau hokotuki nei ke whinatara ke mtukehi mai ke ngai ke tause, pia foki tō nakai hahai ai e uka kai ke lolumi ai e tau hokotuki nei ke foki ke whinhoka stamu, hamna koe nakai ni koe tau hokotuki ke foki taua ka pia foki, mai tau tohi, mai tau pepa ke whamore ke e tau hokotuki nei. Ko tau whakaholoanga nei, kua lang matai ki ai e tau pulotu mai he matakau United Nations Conference on Trade and Development. Kai mua atu ki he tau whakatu whanau New Zealand ma Australia, ne whakatupe e tau whakaholoanga Pacer Plus. Nā kai toko longa I tau tangata he motu ne mai longa e le kua he ni sini hila he motu he tamahina nei kua male. Kai kua mai ke te kitaki he whahenga hua utilities ko Clinton Chapman ke whakamama mai hala tūlo tau ngā hua kua whakanga hua ke hila. Kua manaki fōki he matahiko he mahina ha mosi ke whangahua e whalihila fōu. Hana I whaulu he tau walatala nei. Ko tau whahe tau pue ko mole ne whaile kua ai ke tau ini sini tā wili hila he motu kai naka I loa pue mai longa e he tokalong he tau tangata he motu. Mai ke a BCN News ke whakatu tāla mo taki whahinga hua ko Clinton Chapman. Aia koe manghala ko mole hoki oki Christmas mo tau fōu. Ana malana e sini fōu ne tamai ai he tokamari. E rental generator ia e patu 1 megawatt. Patu ine whakanga mo tōru he tali mea o ke tape tokamari, o tapa November. Tahane ni sini e ne whakanga ke supply usi mutu. Si home, tō rehi mitake e ni sini ia. Mua matore tō mga huia ka whakanga masini ia ke maintain, mai awa hōre tō masini tuai, tōre masini tuai. So ke Christmas me tau fōu e tau nei, he tokamari, mase malana e ni sini fōu ia. Malana kere, ai mai ke repair he matore nei. Si mawinga ni he ako e mana cover he warranty. Si o mai ni e company New Zealand, Terracat. Mangoia ni ka heke ni e wakalele si o mai. Vese masini I loa e tonu. Si hae ko liu mai te tō tōru fuke am nei. Ta mai e ni sini fōu. Haia ni ngā hoa matoro mo e whahe High Commissioner New Zealand. Defence Force New Zealand. Ke ta mai he te pramari. Si mawhisi. Whakau ilahi ni ke High Commission he mawhisi talia e tawari. Ke whaanga he kiris si whai ni sini fōu ke ne taka I New Zealand. Tuku he wakalele nā, ta mai. Hae kua tuku tei, ka e ringa whakamui ke tese, he aho nei. Tō tuku ke whinatu ke he grid a pungi. Ai whai interruption ka tupu he tausi ai e integration i e aho a pungi. Kua mana ki fōki e whainga hua ke whakamaupapu e tau wala whakahiku ke lata mo e whale hila fōu, kua mana ki ai ke hawhangi he tau ngā hoku kuia I mua. Ka whakatetai atu ke whakaosinga hua ia, tō matahiku ha masi. Hai e tau wala ko amanaki ke hoko mai ke he motu, ke whakatoatoa, si ka mata e tu toki whare fōu ia, mo e tau ua ni sini fōu ia na kua takai, ke tau kawehila. Ne whanawiko e motu. Si amanaki e maturu ke whakamawhisinga hua ia. Kai uhoaki ka haha kua whai spare generator e mnei na kua o mai e mtakau nei a Terracat ke tause mo e liu ke tuku ke whaanga da tuku. Nā kai la whai whiwhilianga ia e whono I ki pule, mo e whakatu whono ke he kato whaanga ko e komisina toko lunga ha Niue ki New Zealand. Ko e komisina he mga aho nei, ko e lilifu ko whisa pihingia, ko a manaki a ia ke whakausi hana kato whaanga he mahina ha mosi he tau nei. Ono e tau hinga hua ia, ko e komisina ha Niue ki Wellingtoni. Huhu wata BCN News ke palemia ke whaheta puka male ko whiwhili na kai e komisina fōu, mo pehea ia nā kai la whai whiwhilianga ia. Na kai la whakatu tāla ia, ke he hukui, ka kai ako ki sianga ki ai, koe whapopo ni hae maho nei, ka usia e ka tawhi lilifu, kai mitaki ke whai maho ke lata I mo e whakameanga ke he kaina, mo e ono whuki whakalaulahi, ke he tuanga he kaina koe whiwhi, hai tuanga.
se ki do na mo ano ha ke tolu mahena ke ono mahena kai mua tu fo ke mai longa he ko ta fa ia mo do no nga fa lo le fu du fonu ki mua ai kum na tai fa no ni ha ke fa ka tu da ta no ni kai ono ke to puhala anga hua mo to puhala fa ka to ma ki mo fa ka lo le he mo te da ho ki mua ka to ma ni ha ko hai ha office ai puhala ke to mo tu ta kia ia ke fa ka lo le hanga he to ma be hanga mo fe ka psinga hai ta puhala le ni mo mai to ma tai ke rata mai to lo motu si to tau se ha tonga be he tonga hua ne ko lata ke he kotafa ia ke nga hua gi ai Pehe vale mia koe whai ngā hua whoki kua manaki e whakatuwhono ke tau se tunga ke sivi ke ka ina he whakatuwhono Niue i Wellingtoni ne nofo ai e hukui he whakatuwhono me toka i whoki e ofisa. Talahau whoki e vale mia koe kumi he whakatuwhono he hukui he whakatuwhono ke langmatai ke tau manako he whakatuwhono ke whakalaulahi e tau whihangaianga ma whala koe diplomatic relations ha Niue me whalu he tau atu motu he lalulangi. Mai manako ke tutaki atu koe taha he tau motu ke matakau he tau motu kau whakalata he lalulangi koe United Nations. Taha motu ko ono e whakatuwhono ki ai he tau mangaho nei ke whai whihangaianga ma whala me motu ko fisi. Ha ko tokolonga te tangata ngā hua e whakatuwhono ne kumi mai he motu ko fisi mai watu whoki e tau whanau whakako Niue ki fisi. Kwa lata whoki ke whai ofisa hukui e whakatuwhono Niue ki suwa ma huenga whoki e motu ko fisi ha koe tau matakau lalahi he lalulangi koe tau ofisa halau tolu ke he motu ko fisi. Ko e whaheta pukua mole ne whenonga atu e matakau hokatao ha Niue ki tonga ke whetoko atu ke he wheua ke tolua ki he South Pacific Darts Championships. Siko kisia ke he mangaho nei ko mai ke e matakau ke liwa ki mai hongfuma fitu e pine whakamailonga ne kua kautu ke halau tolu a tau wheua. Hagwe tau le kua ke he wakalele mai i tonga ki Niue na kai hoko e whenonga he matakau he liliu mai ki he motu i Neawhi. Ko amanaki e matakau ke liliu mai he wakalele he awhalaile he whahetapu nei mai i New Zealand. Hanei whalu he tau walatala ia. Pehe mai a Dempster to mai lunga ki a BCN News, kwa le kua i nisini he wakalele halau tolu ne kua manaki ke liliu mai ki he motu ki ai, a sina kai whakahoko e whenanga halau tolu i Niawhi ke liliu mai ki he motu. Pehe mai a ia a manaki e mdakau ke watu he wakalele e New Zealand he whahitapu nei ki New Zealand mo nonofu atu ke he motu ia a to whenanga mai ki Niue he wakalele he awhalaile he whahitapu nei. Kaila he whiawhia me whakau e ha Dempster ke he hana mdakau ke he tau whakamailonga kua munuina mai he wheua he whahitapu ko mole. Ka toi hiwe pine siliva mai he mdakau whiwhine mai walu e pine apakula he mdakau taane ne maua he mdakau hokatau ha Niue. Si pena hata tūlu tau walatala tutupu ke lata ia moi a whiwhinei, no wha me munuina e pōto liliu a tūlu ke whilewe ia ke he whae te puka hau.